Chamanekab Jehova betut age ni Jumapili age angen ale ngachek chekimi olimbo gaa ak tokwek chebo emotinwek alak koterchin saishek ko ngachek eng emetab America koking'etye karon. Kemwae kongoi kikotok kainetab Jesu kele chamgei. Kitindoi boiboiyet neo ketoror Kamuktaindet. Kitesetai eng kanetisyenyo nebo lesson atesetai atocho kakwek tugul. Rani ko kikiba urinik somok. Makitindoi kanetik aeng. Rani makitindoi Chemagar ako makitindoi Ramaru kabarutoi mi boisionik chetindoi. Kwachek ko kikiba urinik somok kiboitinik kesome kele ngondoiwech Jehova sikobit keng'alal kibagenge. Amache aib boroindo sikobit kebartegei achek chekimi korok kotomo komi biik chekomwa kongoi ako koboiboitu eng kanetisyenyo. Amache amwachi kongoi mising Mercy Teter komwa kole ngobirok Jehova ak korikwok. Amache amwa kongoi Kipkoskei Noves nekomwa kole ngobirok Jehova nebo iman amu kanetisyet nekinyoru kotugul. Amwae kongoi Ruth Chepkoech kole amen, be blessed. Josephat Arap Tanui abwati ale mi Cheplaskei eng Eldoret. God bless you all, good understandable teaching. Kongoi missing Josephat. Sally Kilel kokamwa kole be blessed and wonderful lesson. I have learned a lot. Kongoi missing. Daniel Kempoi kamwa kole amen. Josephine Cheptanui kole amen. David Kibet kale kararan lesson makosani asubi kotugul. Testai koberur Jehova. Emily Chesang kole wonderful lesson. Kongoi Emily. Emily Chesang kora kale kayanet ko tuguk chekisome kenyoru. Kongoi missing Emily. Kale Shadrack Tau kararan lesson nebo iman. Kongoi missing Shadrack. Kongoi Trufena Kwambai kale amen. Ko otestai ogere ako tebe tebutik ako gimi meje itasi ko indoi boroindo itas. Kemwae kongoi. Amache aib boroini sikobit atach kiboitinik chemitei. Kimi kibagenge sikobit kokatech. Amache atach Evelyn sikobit kokatech akobo kebeberta neineti eng ra. Chamgei chamanikab Jehova. Nganai kekurena Evelyn Tarus kou ye kaokas amite oeng kasi nemwoe kolen ng'atutiet ak kosomok kasi nemwoe kolen ng'atutiet ak logoiwek chemiachen kotokotin kot missing asikobit kinetkei kibagenge. Kongoi missing Lilian. Chamgei chamanikab Jehova. Atinye boiboiyet amu kokoribech Jehova akoi wikini. Ako ngaking'ering ko akwani komi Jehova. Kongoi missing eng akwek tugul cheosubech. Kikere kele wendi boisietab Jehova. Ak akweket cheoae boisiet amu oyokchini biik alak amu kikere ile kokotesak biik chekokere eng YouTube. Ko noto amache amwa kongoi eng akwek cheoyoktoi asikobit koit kokeskei ng'oliot nemwoe kolen kot koit chitugul, koit emotinwek tugul. Kongoi missing akwek. Ara komite kwang'wan kasi nelen kenai ak keyai. Ko atya kemwa kele kiwong lesson summary nebo wikini ak kenai kele wikini nyone ko lesson nekinetigei kolen nee asikobit kechobokei kibagenge tugul asiko yekituye keyoe summary kityo. Kongoi. Kongoi missing kiboitinik chekimi kibagenge. Ami kebeberta netai netou lesson nebo 9 nemwoe kole tengekto logoiwek chemiach ak ng'atutiet. Ak Jumapili nemwoe akobo tiemutik ak tuguk chemuchi kokirinda. Ak Jumatatu nemwoe kolen lumeiwek eng tilyandinyo ak Jehova. Ongesa Kiptayat Jehova kongoi eng chomchinet nekaikonech sikobit kesoman ng'olyondeng'ung. Kakitachin nguno laitoriatab kipsengwet ak ng'ony sikobit ikonech kekuye akobo logoiwek chemiach, ng'atutiet ak tengekto. Konech sikobit kebe eng oret nenyolu
akebendate ng'olyondeng'ung kitochin eng saini ndoiwech berurech ak kosikyok tugul chekose ng'olyondoni ngwang makeng'ung wikini tugul eng kainetab Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen. Kongoi mising ko kimi kebeberta netai akobo tengek, ng'atutiet ak logoiwek chemiach. Mangen ale tos kibwat ya kimwa kele tengek tindoi tilyandit tengek ak logoiwek chemiach ak ng'atutiet. Tos ngemwa kele tengek ko ne age? Ko ngemwa kele logoiwek chemiach ko ne? Ak ngemwa kele ng'atutiet ko ne? Tuguchutok somok kobo kamanut eng sorunetab chi kimugulmet. Amu tengekto ko kinyo eng sigindenyo netai Adam. Kingolel maibchi iit ng'atutietab Jehova. Nekikang'at Jehova kole etan meam ketit nemite mbaret kwen eng Eden. Ko kinde Jehova ng'atutiet mbar kolech meam. Ko kikikolda kit nekikure tengekto, ko kinyo tengekto amu bistoet. Bistoet komong'u amu maikasit. Ako maimake kit naking'atin kelechin meai. Ko ngomwoe sirutikab Jehova kolen ng'atutiet, komwoiwech akobo ng'atutiet, ko ng'atutiet kokwenyi kit nekikure tengek. Mbaronokab Paulo mising inyoru kitabutab Romanik, kitabutab Galatiek ak kitabutab Epesoek. Ak iwe Jakobo komwoe mising tilyandit nemitei eng ng'atutiet ak logoiwek chemiach, amu logoiwek chemiach konu sorunet. Kou ye kamwa ale kingakobut sigindenyo Adam, ko kibut sigindenyo Adam amu kibistoe ng'atutietab Jehova nekikalech meam ketit an logoiyat. Kobit tengekto, ko kingakobit tengekto konam komaluch sobetab Adam ako mugulmet tugul akoi rani ketikeni eng emoni amu tengekto nekiyai sigindenyo. Kimakemi koyae sigindenyo tengek, ako kikimi korotikab sigindenyo Adam amu ki lagok chekikakiunyech eng korotikchi, amu achek tugul ko kikimong'une bororiet nebo sigindenyo akui nenyo Adam ak kwondonyi Hawa. Ko eng ng'atutietab Jehova ko nyone ng'atutiet ku kioit sikobit kokweny kit nekikure tengekto. Ameche kesoman ng'olyon neuni. Kitabutab Saburi anan tienwokikab Kalosunet 119 koiteni ko 93 ak 94 komwoe kole makoi autie kanetisosiekuk amu kiisobo inye eng nochoto. Aneng'ung sorwo anyun amu kiacheng kanetisosiekuk. Kamwa Daudi akobo tilyandit nebo kaamiset nebo Jehova. Ko kaamisetab Jehova ko kiborwech Jehova leu inendet. Akale Daudi mautie kanetisosiekuk. Anga kingonyo tengek konam komaluch mugulelwekyok. Kwais iwe kitabutab Isaya 59 koiteni 2 kole kikobeshei tengekto ak Jehova. Kikobeshei tengekwokikyok ak Kamuktoindet. Ako makekose inendet, ako makekuitosi akobo inendet. Ko kingakobeshei tengekto ak Jehova, kouit ketuiye ak Jehova. Konyo koyok Jehova weritnyi Jeiso sinyokobit kotech tarajet ningeyan Kristo Jeiso amu logoiwek chemiach chakakitach amu kakikas. Nyokotoretech logoiwek chemiachen kotangus mugulelwekyok akoisto tengekto eng achek. Konyo ng'atutietab Jehova sikokweny tengekto nemi orititab mugulelwekyok akokonech kamang'unet. Nitok anyun kokonech kele tengekto kotindoi kaberberisiet ako ng'olset. Tengekto konyolili biik akopirtoi biik, istoi biik eng oret nekararan. Borech tengekto.
Tengekto ko kikobesio ak Jehova ak kobesio ak tilyanutikyo ak tupchosyekyo. Tengekto ko kikobesio biik konyor biik kokwatunwek che terter chemaokoshindos. Tengekto ko kikwayech keigu bunik eng achegei ak keigu bunik eng Jehova. Amache atebena kiboitinik chomite walein ikertoi ano ya kalelun chito anan ya keleli chito, tos ikure tengekto anan ikure ne? Ya kolel chito kele kakolelun chito kotos ikertoi ano dilian ibwotoi ano ya kalelun chito amu sikang nole kikolelun chito anan kikolelun chito ab kokweng'ung anan ko chorweng'ung, ikostoi ano? Kongoi Pastor, ingen ile ngolelun chito ko netai komebwoti akot kobun tengekto. Noton nokere kou amu mekere ko yani tengekto kenoe amu ng'oliotab Jehova koborwech kole tengekto nekiib akemwa ile kimekemite kobutos sigikchok chetai, lakini kikimi korotik kwak kesiktech tengekto noto. Noto ikere akot eng lakwet kokakisich kole kolechin lakwet nekitigin nekakelechi acha meai kolechin amu eng Kingeresa kolechin no, acha wala acha, ilechigei koinet ng'o akun lakwet nekwosiche akoi ra nekakotoi kounoto. Bas koet eng kokoto yani kabite kou ketit amakikere matogu. As koyep koet koikere as kele kalya lakwani ngocholwoken, kalya lakwani ngipkoek chito neo anyun ikose konyitin ilechi kalya chito nekaet neuni neketama kouni ng'oliot komwa kabisa nekamwa Kenyala nekamwa, lakini yekiwek kibendi ng'oliotab Jehova koborwech kole kakatengek. Ko amu makikere ngekere konyekchok komakikere kele katengek, kewolu akichek kewolchini chichoto kokas kelechini ikero no akine ile ng'o. Lakini yeimite ng'oliotab Jehova kokonin koming'inetabkei, konin kasarta neiboisie iborchi chichotok ile akot ndakakaa mwoe chechiket kole kokere chichikai kole akot ndakamwa cheune mawolwo. Ko noto nokere kotoreto. Kongoi kabisa, kongoi. Kaibwatwech ile anga mi kiy nekekure kipnyala. Kipnyala ko kito nekingen akanyitin imeche iwek ilechi amu kengwerera eng eut otutosi ak ngwereret nekengwerera amu muchi iwolchi ak iwek kit nekameche. Ko anga tengekto kotaunegei korot kitikin akokole kotobesio ak chito age. Ko Evelyn ibwoti akobo chi nekikure Samson. Samson koi amu Jumapili kong'alale Samson. Samson ko ki kandoin. Yes. Ko Samson ko kikikochi kandoinatet eng emetab Israel kondochi. Ko tun kowaitegei Samson amu kacham kwonda age akeberber Samson eng sumek chekicham kotindoi chekitindoi kimnatet. Ibwoti kikisoman Bible kabutetab Samson lekibutita ne nekichut Samson kabisa kot kobut Samson koutie Jehova amu kikitiem mising kit nekitigin ndatiker koendi kochortogei komutyo tatun ikose kikwo chito. So kikere eng yoto kele abwati ale kichobokse kongen Samson kole tos it yotok. Ako amu tengekto neki-entertainen kit kitigin nekinyo kityo kwai kiy nemaki. Ko ki eng yotok kengen kele kimite ng'atutik kikakekon eng yotok kele makitile sumek eng ng'atutik chekibo betusiek. Kikale ki ng'atutik anan ki tuguk chekiribegei eng yotok. Ki Samson korong netai Eva ko kikakisich ko lakwet kikochi Jehova sigikchik. Yes.
ko sumekyik kele mokitile. Makitile. Kikure Nazarin. Nazarin. Nasarin, Yani ko lakwet no Nasarin kosipto kora meche sumek. kenai kele kikichok ko kimakitile sumek, Kunoto. amaame, kimakwame Kimakwame amitwogik. Kisikemwochi kamet kelech kemwochi. lakwani Tuguk che makiame. ko kikitaban. Yes. Ko kikere eng yoto kele kingotoi nguno kiberber ak kakoberbergei korok kocheng chepyoset nekikituni. Ko kikase kele kichop kwa Samson akole ameche nyokomwochi sigik kolech karo akamakchinigei chepyosani. Ko melen kele ki kiy nekilewen, ko kingomakchingei chepyosanatak ko melen kele kiboisie kakile eng yoto korok ko kicham ko sigik chekicheng'e kou chekibo chechok ko kikicheng'chin. Lakini kiwo ne amamwa akot kole tos kiyani anan ne ko kiboisie kamukenyi keker kele kamuket nekimuchi keboisie acheke ko ngangam komami kaberuret. Akonyone tengekto inegei eng yoto kekele ki compromisean matelel eng kayanenyi ki compromisean Samson kot koit kong'ang'da kamuktaindet komwaita akobo siri chekitinye chekibo ketil sumek. Kekere eng yoto kele kinyokobut eng let kot kebol konyekchi kikaketil sumek koistogei kimnatet nekikakikochi. Ko kit nekikientertainen inegei mutyo kot kotobwan siri kityo chekimukonini. Iman ngisoman kirwogik taman ak lo koit agenge komwoe kole akiwo Samson emet nekure Gaza akoker eng olotok chepkukoniot akotuye inendet akituyogei ak inendet. Ikose kele angaka Samson kochortagei komut ingele Samson ko kikims chito nebore ng'etundo. Akile kinam ng'etundo kole akoyat kutit kwo ng'etundo. Koboisie matangda nebo olitiget anan sigiriet kobare biik. Ibwat kimnotonotok kot kotut ketit koboto tigitik akokwer bunik chebo bilistik kobar. Samson ko kimoi chito nekikitangoe kitindoi kimnotetab Jehova. Kit nekiyai Samson koutie Jehova ko maget. Anga maget ko yetegekto. Maget nebo konda nekikere konda. Maget nebo borto ak sobenyi nekiker kole tindoi kimnotetab Jehova. Nitok kokone kakuyet kele anga angot biik chekimen chekikere kele kimen ko pastayat ko boyotab kanisa anan ko chepyosetab kandoindetab chepyosok komebwat ile ikim inyegei komami Jehova. Nyone tengekto kochorugei komutyo. Mami chi nekim ngachek neu Samson. Amu is kimnotetab Samson kabisa ngeba kimnotet ko kimokonye chi. Chito nemuchi konam ng'etundo kokes akokerer ng'etundo. Ibwat ng'etundo chemosit nebo tiondo nemiu. Nekeldenyi inegei komorori. Lakini Samson ko kiibut kot kobesio ak Jehova. Angot acheket komeche kenai kele anga tengekto konyone eng tiemisiet eng kaberberisietab konda, magutikab borto ak menatetab sobondo. Komutech komutyo kot keistoegei Jehova. Eng kebeberta nebo Jumatatu komwoe kolen mi tuguk chekonech lumeiwek chebo tilyandit ak Jehova. Amete atebenen Evelyn ale eng kristianatet nekitindoi eng sobenyo kotos ingisis eng muguleldong'ung ko ii kristianit amu kitebe kanisa kenyisiek chechang. Kotos ne lumeiwot agenge nekikwai tilyanding'ung ak Jehova komieit? So, kongoi mising. Lumeiwot nekikokimit anendet amuche amwa ale saet ak kayanet eng Jehova. Amu kit neteche mising sobenyu eng Kristo ko kayanet nayoni korok ale Jehova komie, Jehova ko chomyet, ako kikokon Jehova ng'atutikyik 10 asikobit kotech chomyet. Ko noto nekonan ale ng'atutikab Jehova komaribe amu Jehova ko tyrant ana eng yotok ale ng'atutik chemite ko chekikokono Jehova ko sikotech tilyandinyu nenyunet inendet ak biik alak. Ko yekanai Jehova ak chomyenyi kokimito ak ayan eng yotok inendet.
Kongoi kaites ngolyo nekemwa kele kit agenge nelumeiwon netoretech eng sobenyo ne kristianatet ko saet. Keeku biikab saet, keeku biikab somanetab ngolyotab Jehova. Ko ngesomani ak kikitiegei Jehova kokonech lumeiwek chebo kayanet nemakitiegei achegei. Amu mwae eng kitabutab Korindoik netai 10 koitenyi ko 12 kale ngoribgei inendet neingen neteleli kole tos ibut. Amu ngisoman Korindoik notok 10 koitenyi ko 12 ko kurget nenyolu eng kasarta age tugul ko kikristianik kesoman. Kamwa kole eng 10 Korindoik netai 10 koitetab 12 kale notok anyun ngoribgei simebut maibut inendet neibwoti kole tononi. Kale ngoribgei age tugul neingen kole mamuchi abut, imuchi kole chito makoi abet, makoi alia akim kabisa kole ngawe nguno kamaiyok makoi ae maiyek kabisa ateleli akaimaste iwe kamaiyok. Ingen ile kale ngoribgei age tugul neingen kole kim ngotiegei Jehova sikobit kotelel. Amache atebene Lilian ale eng kasarta age tugul tab isis koi kwony ako ii sigindet kotab kobit chito nekanyokotyemin ako ii kristianindet. Ko ngotyemin komuchi kotyemin lakwet konyalili nebo kung'ut kokwai tugun chekere ile sikotachin inerech anan nyokotachin chito age nebo kokwet. Ko ii kristianindet ko tos iyai ne sirib lumeiwek chebo tilyanding'ung ak Jehova? Kongoi amu kaiwalu akot amu nekakemwa kele eng chitondit kowalu kou chitondit, lakini koi mkristo ikere ile kemwa ile konech Jehova lumeiwek kolechin yu ak yu siitiegei. Amu ngoinyegei iwendi terterioti icheng'e, ikere chito mabwoti ale mangen ale ngotos iro chito nekakobokit konyone kowendi kimasi koro ngap koro age kole kong'ololchin kolechi we kokuo kekere seset anan ko ne. Yani maikere koeku yani perception neng'ung'et koeku kong'emakse amu inerech ile kalya akot ngoalchini chemiachen kwai kouni kwaiwo kouni itou iwal. Lakini koi mkristo neikere ile ketiegei Kristo kolen ne ng'oliot, len ne ng'oliotab Jehova nekesomani eng kotkan kora itiegei. Abwoti ale kurgotik chemitei yu chemitei betutab Jumatatu ngesomani kou Samson ko ikere ile kichapaita ko kinetegei amu kikisirwech kekere ile kichoboitoi kikere kimuchi kele ki Samson ko kiuni, lakini akot akicheket kimuchi kichapaita eng yotok. Lakwet nekanyo nyokomwaun kito neng'wan ichoboitoi amu koi kaimwa kito neng'wan nekakobut tilyandit ab lakwet akinye kobut tilyandit ab chichi kae nekong'ololdosi tuwai kobut tilyanditab Jehova. Kanda kokinetkei kele sikesich tilyanditab Jehova ko nekonech asikeng'alal kou chito yani iwendi neilen ile akot ndatachin anan kolya ilechi Jehova kekas korok netai amu kikenetkei kele ngobit kiy nekabichit imwochini ng'o anan ngabit kiy nekararan imwochini ng'o. Korok netai ko missing imwochinigei, lakini ngot kinetkei kewal kabwatutik chok amu mwoiwech ng'oliotab Jehova ilechi imwochi Jehova netai ilechi Jehova kaikas alyochini anan imwoe ne, tos imeche kwaak ne. Ikere kiotok konoktoi yani ku tulwet amu kimuchi kindechi tulwoni inakte kong'ete yu akoi yun konoktoi tulwonotok kakonyonjin
ineker ile makoi amandae makase alionjini kolechini Jehova mete manenyu maneng'ung borioni nenyu komwochi Jehova ng'alek kong'ololchi chichin kokochi opportunity akine konai Jehova kokonin iker ilechigei ker Jehova man ker Jehova amu akot eng kapkasitab kwak cheu chotok atinye yani testimonies chechang chekiaker alechi Jehova yeabwoti ingen ngap komi betusiek chemabwoti lakini kainai amu iwendi isomoni ng'oliot ilechigei ka Jehova keikas ng'oliondoni kanyo kouni ara aliochini akimwochi Jehova ilechi ngwang makeng'wai kono yani the wisdom namuche kito nawalu yani amaile akot men anan ngolion ikere kanyo kito age ng'oliot nekawal nekai iwalu kityongon koistogei neilechinigei nengap kobolbol beekab kong eng ane ako anyun nayoche amanda awo bathroom olin iboisto beekab kong siawek amu kaker Jehova kimni no ikere ile ka Jehova ni lakini ka kito nekakinde mtego ko ka mtego ni sikoisten eng boisiet. Kongoi mising. Kaimwaiwech kit agenge nelen ngotoretech Jehova kenyoru muitaet ak kaming'inetabgei simakiwolu yoityo eng yoityo ako eng yoityo keboisie nemie sikobit kerib tilyandinyo ak Jehova ak kerib tilyandit ak inendet nekalelwech ngo lakwet ngo chito ngo manung'otiondeng'ung ngo sotiondeng'ung ngo biikab kokwet ngo biikab kanisa. Nitok komwoe ngisoman eng Mathayo 5:44 kokimwa Jesu kole amwoiwok ocham bunikwok akoberur icheket akomochup amu komwochi kiy neng'wan wai nemie akosochi icheket kele timakasit icheket angot komi chi neusin. Ngakimwa Jesu kole cham ko ingen ile manyumnyum kabisa eng chi eng ane eng korotikyuk ngokerait chito no ibwoti ngoliot nekimwa Jesu kole ngokerit chito eng matangda nep kimasi iwekyi nep kimasi ngobelinit chito kabisa kolechin tas akilechi angot kimasi kotokososo komalen chito ake nguin kibiywet chi ngumasoso Kikoyait metit akinye. kikoyait metit. Yeah. Kokamwoiwech Jehova kaming'inetabgei ko ki Kristiani ngerib kabisa tilyandit kotoreti Jehova kerib tilyandinyo ak inendet eng betusiek tugul. Ngisoman eng 5:22 kitabutab Mathayo kole amwoiwok chekitupche ale menerech inerekyi neotupche. Kale menerech akimutyi kapkirwok. Ko nguno nitok anyun kokonechin kenai ke ko ki Kristiani. Ngolelun chito kabisa komabibut boiyop kok anan imut ikur asikarik anan imut kotini ile postokoni amu kakobar kiy nekure character assassination and defamation. Kikotya biik chekikomut biik kristianik chikikeba konam komut biik koba kotini amu kolelchi ichek. Kamwoiwech Jehova kaming'inetabgei mewalu yoityo eng yoityo. Ngiwe Mariko 9:42 akoi 48 ko ng'alek chekimwa Jesu kole eng sobenyo irib tuguk chemuchi kwai eung'ung anan ko kelyekuk anan ko konyekuk iyai tingekto. Kole Jesu kot koimin eut iliochi eut itil. Ara ngot koimin konda ibolu. Angitit iswach itit ilechi shuk. Kimamwa Jesu kai kanemunetab itik anan ko kot itil keldo anan icheru serut anan icheru ne. Lakini kikamwau Kristo kole eng oret nemie ngikere ile konda neimin istegei matiker yotok. Kot komi kiy neikose ile makararan ko matikas istoegei yotok sikobit meyai. Kot komi kiy nemuchi nekochami imeche inam eng eut istoegei yotok. Melen kateb Kristo kole eng let kotu kaikai kaletun ko kaikai iwe kipsengwet komami keldo, iwe kipsengwet komamite eut anan komami konda. Amu kot ko konda neimosin ibwat Jehova. Kotoret Jehova sikobit kenai.
Evalin meche atebenen koen kasi tos ne nekoinetkei akobo ng'atutietab Jehova? Ne boisiet nebo ng'atutiet ak kwae ne ng'atutiet eng oretab tilyandinyo Jehova? Kongoi akobo tebutyonotok. Ng'atutiet ko kit nebo kamanut mising ako kit neribech. So ng'atutiet kou kioit neikere ngele kebitelel eng kioit ak iker ile une. Ngot atelel nguno eng kioit ak aker komite neiborwo ngomi simdo anan maus toget komie, ko ng'atutiet komwawech akobo tengek. Ndakimakomi ng'atutiet amakingen kele tengek ne, ko tengek ko ne? Amami ki ngele nguno etan ki, ko etan amune? Ako ngokakele etan kiyotok, ko ngotiyai kiyotok komi consequences, komi kit ngotiyai kiyotok kakile oyie meyai ki, kikire ki. Ko nebo iyai kiyotok komi ki nebitu. Ko ng'atutiet koborwech akobo tengekto. U kioit koborwech kole mite simdo yo, ko ng'atutiet koborwech akobo tengekto. Tos neimuchi imwochi imuch kateb sirindetab lesson eng yo kole imuchi imwochinde ano chito akobo ng'atutiet akobo ngonai imwochindoitoi ano? So ko ng'atutiet ko kikikonech asikobit kotech tilyandinyo eng achek ak Jehova, amu kinyo Jeiso nyikosamaraisen kobun oeng'u. Kobor kole icham Jehova ak icham chito. Atyo komi chotok kobor kole mi ng'atutik chu tamanu. Makikon anyun ng'atutik chu taman asirib, chotok ko ng'atutik. Ak makikon asikoek a burden anan koek nyigisindo eng acheket. Ako sikoek koborta akobo chomyetab Jehova. Amu ng'atutik chu kokonech asikobit kotech chomyenyo ak Jehova ak biik kora. Akot eng emet sinyen komi ng'atutik chebo emet. Noto amune sikomi jela, mite biik chebendi jela amu kabut ng'atutiet. Ko ndamami ng'atutik chotok tamabendi jela bichotok. Amu kataendi amune mi hatia nekalya. Ako nguno ngeib ng'atutiet keker kele manyigisindo, ko kit neteche chomyet keribe. Lakini ngonyo oindet ak nyokobor kole acha, itung'ot ak nyokotet eng yu kole acha ng'atutiet, ko kikikonok so eku omi prison, makomi freedom age tugul. Kotistot kikonyo oindet kong'em chotok. Lakini ki ng'atutiet ko ki kit nekararan kobor kele ngeribe ngechome amu kale Jehova ngochama oribe ng'atutik chuk. Kameche asoman eng yotok tienwogik kalasinaik 51:5. Kale kero kikisikto tengekto akimanaktae kamenyu chalwok. Ko eng yotok kobor kole kitinye tendencies kebut ng'atutiet amu kikemanakte tengek akikisikchech tengek. Ko amu mi ng'atutiet ketinye tendency ko ki biik kebut ng'atutik chotok. Kongoi Lilian, ngatebene kiy agenge akobo takilen ng'atutiet ibiman. Ko ngisis ng'atutik 10 chebo Jehova. Takilen akibiman ng'atutik 10, agenge akoi 10 anan kebiman kele ng'atutik tos iribe agenge akoi 10 ng'atutikab Jehova eng betut. Anan ta biik iit komasta age. Manyendet lakini ibwati role nebo biik alak. Yes. So amu ng'aliotab ng'atutikab Jehova, kisir Jehova ng'atutik chu eng chomyet kosire eunyi. Iborwech chomyetab Jehova. Ko kikonyo shetani koborwech kole ng'atutik chu konyigisen. Ng'atutik chu ko kakonech restriction. Ikere nguno ile amune sikokere biik alak kole anye bara Jehova anan kalya koyai tuguk chekobo chomyet koistoegei chomyetab Jehova amu kakomwaiwech Jehova kole mira neiborwech kole yani ne nemite togenyo chafu iste kole iker ile kakar ko rahisi ibut ng'atutiet agenge ile kamakoya ngalen kawendi kasi ile Jehova ibwat Sabato ribe taban
Ako ndemite Sabato kalin kabunu kanisa kokamandae in store kole apiken kito agenge akawe. Tos teimite kaibut ng'atutiet anan maibut? Amu kelen katitochi amu wendi in baby shower nemite yo kole amache atito in zawadi nebo yundo. Ko kamaku kito ne mayais. We kaiker ko rahisi. Ile ngamasta u akabun akaib. Ako mayalamut. Alamut eng betut nekokikono betusiek 6. Ai tuguk choto tugul. Iker ile kaibut maiker anan ko yani melen ile maiker kikonyo tamirmiriet ne maikere kiptamirmir nakaba in Samson pole pole nakiwa Samson kobut kole ko ye kaiborwech ng'atutietab Jehova kole ngaibut agenge ko kaibut tugul. Mami agenge nekelen amu akot ing korani anan ko gaa anan ko ano konakimwa kele mi ng'atutik kele ngisirtoi barabara komite in taishek cholen tonon. Ko ngisirtoi konamin in kamera anan kokerin polisiot kotuitosi ak ng'atutiet. Ko keribe ng'atutiet no ile mebutyo anan mechore koichor kotab chitab nyokonamin ng'atutiet. Ko noto chekekere chechang kelen ile ng'atutik cho kokibut. Lakini makiker nekawendi ko kito nekararan. Kakochini chitab kokwenyu kito nekararan. Lakini kabut ng'atutiet. Oye, kamwa kito nebo Kameche amwa eng yoto kele kiko distorten kikoib boindet asinye akine en tugun chechang nea singeker kele no kachoris ib koyat tengekto nebo notok ak no kaboris. Lakini eng anendet nekamwa lembech ko kaikai muen makikere kale memwaitae chitab kokweng'ung lembech. Lakini na kakoboris na kakakekerkeitu amu kakobut ng'atutiet kora amu kale kikiityi achek tugul tengekto. Amami tengekto nekaike kosir age kergei tugul. Ya ikere nguno nakakimwa man nabo betetab Sabato komi kanisa yokotomi kanisa tabi kolejin taeko ile tate kibendi lunch oling'ung tabileni iker pichait nebo kai komamini ako mamini kotkolechin kabwatutik ingen ile ipkomane bichu ile yarai ngasandoita akibibunu tuget ibial tuguk akala Jehova boisie betusiek 6 nebo 7 ilya. Iboru nguno kele ingacheket ko kikristianik ingingen kele koit komut kasi ngotoretech Jehova keal tuguk cheome amu mengen toek chebwone mutai sikobit koribin Kiptayat meng'etin mabiolishe en betuni otuitosi ak chitab kokweng'ung kole ngakemi kokeny komwato koker kole kerib betut nebo Kiptayat ot ang lembechek achu tabole chito ingen ile komwaun lembechek chito ngoren rahisi nemakere kotengekto kokemwa Evelyn ile tab koker biik chito nekarumis anan koker chito nekachoris. Lakini komi chito neyoe lembech akoyoe lembechek chetililen chematogu chemakikere lakini kikwai koek atebenyi kelenjin ile anum ko lembechwet lakini le ng'ololdo chito kwonyinyi lembeita koek lembeita kwanyinyit kokeny ko nito nekatoretech Jehova ko kristianik kenai kele ng'atutikab Jehova komelen kiribe achege eng kimnotenyo kiribe eng kimnotetab Jehova eng tamirmiryenyi netilil sikobit keipchi ng'atutik. Kongoi mising. Evaly meche tatebenen akobo ng'atutiet ne tilyandit ketindoi ng'atutiet eng kosomok kasi ak logoiwek chemiach. Ne kebeberta nebo ng'atutiet eng logoiwek chemiach. Amu logoiwek chemiachen ko nekikesorwech. Ko ng'atutiet ko kikokweng'ech koborwech tengek. Ko nguno kosorwech logoiwek chemiach eng oretab tos kiistoi ng'atutiet ko kaketach logoiwek chemiach. Ile kitupche eng mieindo makemi ng'al. Aya, kongoi. Kamwawech ne Jeiso eng kitabutab Mathayo, keir Mathayo. Ngisoman eng kitabutab Mathayo 5
Kanyasoman yotok ko kitabutab Mathayo 5:17 akoi 18. Komwoe eng yotok kole molen kianyo ang'em ng'atutik anan ng'alekab mautik. Kimanyo ang'em ako asuldae, amu amwowok iman ale ako kokeskei kipsengwet ak ng'ony, amabete akot tisyet anan kiy nemining eng ng'atutik kot kosulda tugul. Kingonyo Jeiso, amu mwae biik kole makemi eng ng'atutik, amu kinyo Jeiso. Kale kingonyo Jeiso komelen kale kimanyo ang'em. Kinyo Jeiso nyokosuldae ng'atutik chotok, koborto chomyetab Jehova ako ng'atutikab Jehova. Kale Jehova ngochamo oribe ng'atutikchu. Ko ngechame Jehova komakiistoi ng'atutik koba taban. Mhm. Akele kichame Jehova. Ngechame Jehova komi that package ko tugul eng tugul. Ko ng'atutikab Jehova kotepche koborwech akobo tilyandit nekiting'egei ak Jehova nenyo. Kobor akobo tilyandit nekichame Jehova ak kesuldae. Mawalak ng'atutikab Jehova ak koborto atebetab Jehova amu Jehova ko chomyet ako Jehova ko mawalaksei. Ale tililen ng'atutikab Jehova ako kou ye tilil Jehova. Ngerib ng'atutikab Jehova keribe tilyandinyo ak Jehova ak biik ak ichek alak. Ak ne age nekataip. Kongoi mising, kongoi kaibwatwech kabisa ile kale sirutikab Jehova nyumnyum kipsengwet Yes. ak barak olin keista boldet ak kipsengwetut nemi barak, lakini ng'atutietab Jehova kotepche kounotok akoi koikeny. Koborwech kele anga ng'atutietab Jehova ko Jehova inendet nekergei amut ra akoi koikeny. Kikon Jehova atebenyi kityo nyokoborwech eng koik kokorchi Musa. Ako mama Jehova kotebe ng'atutiet sang. Kalasirchini mugulelwekwok eng Ezekiel Mhm. 36. Kalasirchini mugulelwekwok. Ko ngosirchi mugulelwek koek atebenyo. Ko ngoek atebenyo koek logoiwek chemiach eng achek nekonech tilyandit akosorwech. Ko kakimwa kele masoru chi ng'atutiet. Ako ng'atutiet komutyini Kristo. Yekakenyoru Kristo kenyoru logoiwek chemiach eng inendet. Kotoreti eng ng'atutiet keepchi Jehova amu atebenyi nemi mugulelwekyok. Kesorwech eng mieindo ma eng ng'atutiet. Ara koanyeketeb Lilian kele biik chekikoistogei kole makemi ng'atutik, kimi eng kayanet. Ko chichito mwoe kole ami ng'atutik, makemi ng'atutik, ara kakichorse amu kimi eng mieindo. Abwoti kabetwa kurget nemite kimwa Paulo kole achicha. Kiboisie ng'oliondonoto kole Mi achicha. Romanik 3 Yes. Kole atetab 20. achicha. Ma kayanet kokinetkei eng wikit konye kayanet. Neikere ile konech kayanet kiyan kele kiya Jehova ing'ony kipsengwetishek. Kiya ngot ngapilechigei kito ne mete akot kwang'utik chemi sang olin. Kwang'utiet agenge kwane amu amuchi acheng amitwogik cholen ameche ni ameche aam. Lakini yekakomandae kuteng'ung korekto kole tos inget ole wetitoi amitwogik choto? Tos inget ile ipkechoptoi ano eng moeng'ung anan betitoito ano kotokoit konyek kebai konyek ngot koit betut agenge ngot komite paipit nebendi koribe konyek asimait tuguchoto konyek. Tos mekore? Yemaikore maikere amitwogik choto maiboe. Ikere ile kwang'utik agenge nemite bortonyu ko nekikoyoiwech Jehova. Neikere ile ngot ko kiyai Jehova noto ko kaka makimuchi kebut ng'atutietab Jehova.
ngot ko kamengengei akotinyegei ko ako Jehova chomyet nekichamin akoborun kole ikere itepche kouni chomyenyo ak Jehova achomin akameche kouni angen ale kikonyo tengekto iman kikonyo lakini oret agenge koisub ng'atutienyu nyonoindet kocheng'in lakini memi kityongon ami kobotok amu kimwa Jeiso kowendi kolechi ami kobotok akoi koigeny kokaikere ile akot ndakikibiro netya kole amite eng kayanet akaribe ng'atutietab Jehova amamuchi kityongon amu ketindoi uhusiano ak Jehova kokono amuch arib ng'atutienyi amu ka ng'atutieni komelen ile kikikono sikobiro kikono asikokere nakakere koeku amira neiborwo kole ikere ngilochigei imeche iwe wi ikeregei ile ameche ngiro kioite akergei ile ikere ile kachomin Jehova netya akikosigei asimebut ng'atutiet amu chomyet neitinyegei tilyanding'ung ak Jehova nekonin isich tilyat akisich tilyetab chito age imwochi biik alak amu tuguk chekabun Jehova eng betut ko ngeker kounotok komakibendi kelen ngebut ni makemiten amu isen kioite iwe iistoi kioite ako ndeiste kioit komalechinin kioite sin kakoborun kityo kioit kole mitei musarek chekang'et eng toket kole maistoi kioit musarek kobate inyendet ibuti ilechi kotepche ng'atutiet kounotok ko ngile makemite ko kele maboisie kioit lakini si tengekto komite koborwech kongoi pastor uu nekawe koloit lakini kabor ale une yotok Mite kit nekameche amwa kora eng yotok amu ngot ko ngimwa kunotok ilechini ine biik chelen ane moit tengek ane aribe aboe biik anemu sadaka ak aboe kibonono nguno ane atinye ticket awo Kipsengwet amu mi biik chemiachen kabisa chemoe ki chemiachen kityo chengap kole biik chicho kwendi Kipsengwet kityo amu yae chemiachen eng biik ako miachen ilen eng notok pastor Ikere kioro yo kimi masishi ipkekonori anum ko ngekonori ko ingen ile matamwoe chi korot neya matikikiken atebetab chichotok ak kemwoe chemiach kele ingen ile chichi ko kararan straight konyor ticket newendi Kipsengwet ako mi ak Jehova nguno amu kikararan kemwoe tugun chekororonen chichotok lakini mi tengekto nebo orit neung'at Jehova inegei newalu amu mengen silein kongome chichi kotos koune kokingen tilyandit eng boisionikchi iborwech tengekto kou yeketeb eng yo koborwech tengekto ng'atutikab Jehova tengek kamwa eng kitabutab Romanik 3:19 ak ingen kele tuguk alak tugul chemwoe ng'atutiet komwochin ichek chemitei eng bounatetab ng'atutiet sikobit keker kutit age tugul ak kemutyi ng'ony komugul kirwogetab Jehova anga kito age tugul nemwoe ng'atutiet ko kikonam amu achek tugul chekimi kelutab ng'atutiet ngale Ingereza under the law kimi tugul eng kelutab ng'atutiet ko kikokerech amu kingakobut sigindenyo Adam kebutye achek tugul eng inendet ketebe kelutab ng'atutiet ngileni inyo kole kokwerin ng'atutiet kotepten konyo Jeiso eng logoiwek chemiach akonyo kotechech eng siketab Kristo kolach borto nekergei ak achek sikobit koterter borwek tengek akomutwech akoi kimutoiyot tab kenyor kimutoiyot kole Jeiso kakokeskei koisto kimnatetab setani netokondoech kelutab ng'atutiet kole ng'atutietab Jehova kiptengekiot age tugul komei amu walutietab ng'atutiet ko kobar kiptengekiot marire mae Jehova or nekikiongan
sikobit kokaikai Jehova sikomute kipsengwet. Kitorgei Jeiso eng oretab kimurtoiyo saa 6 bet akoi sait 9. Kokere asista koimenit asista kole to kikwai kome kolipan Jeiso denit besendo nekibo tengek. Kokikolipan besendo nebo tengek kotiachech kipsengwet. Ketiachech eng mieindo nebo Jehova nekure logoiwek chemiach. Kole ne ng'atutiet? Kole ng'atutiet sere kakesu kiptengekyot eng Jeiso. Kokikakokes kiptengekyot eng Kristo Jeiso, keeku keswek eng etietab Kristo, kekurene lagokab Jehova eng mieindo ak logoiwek chemiach. Kengeker ng'atutiet, kele ng'atutiet kongoi amu kimutye Kristo. Lakini ndito nekisorwech ko Jeiso Kristo. Kesobe eng logoiwek chemiach nebo Jeiso. Keiku anyun kristianik. Nguno ngebendi kipsengwet ko kitupchoshek ak chepkametishek chebo Jeiso. Tutun kondudusene Jeiso kole obwa akwek tupchoshek chuk. Keba anyun karas ibkebartech eng taitab kwanda. Ko inendet ko taitanyo, tupchenyo netai. Ko nguno ya ikere eng sobetab chito kole nyita makemi ing ng'atutik, makemi ng'atundo. Aitengek tabak siro motuyo kosokorindet. Mokoi rirenenis? Namin. Komokokimwa kele makemi ng'atutik amu kimi miendab Kristo, kisobe kayanet eng inendet, lakini ng'atutikab Jehova kotomo kebut. Kuya kesoman Evelyn ile nyumnyum kipsengwet koistogei, lakini ng'atutikab Jehova koman. Kongoi. Meche atebenen Lilian. Eng logoiwek chemiachen, ko tos ne neingen eng kwang'an kasi? Ako ne netos inai iyai? Ko kaikas ng'alalan nekakeng'alalan. Kongoi mising amu chang igere nguno kimeche kesoman kitabutab Mathayo 7 koite 21 agoi ketesetai yoto ngetaune 21. Mathayo 7 koite 21 kolen maite age tugul baunatetab kipsengwet nelenjino kiptaiyandane ako inendet neyoe maketab Baba nemi kipsengwet. Lenjino chechang betunoto kiptaiyat kimakiyai maonatet eng kaineng'ung ak kikionoik eng kaineng'ung ak kikiyai eng kaineng'ung boisionik chechang chebo kimnatet. Koite 23 kolen kiamwochi anyun ichek eng yoto alenji mongenok koboch agoi oistoenage okwek cheoyoe yaityo. Ikose ng'olyondoni betut nebo keit kanyo Jehova akebe akemwachi ilechin kikiamdoi, kikineti lesson, kikilyon, bendi kanisa, kiaribe chenyalildos, kiae tuguchoto tugul. Ka kenai Jehova akeyai kotos tuguk cheterchin. Ikase ile makenai kityongon eng metit, maisoman Biblia akinai koek kerkeit ak kitabuno bo class. Kenai Jehova eng kesomani kito agenge neikere ile imeche kenai kokakamokoiwe kitabut Bible akisoman buch. Amu sinai kenae eng tamirmirietab Jehova konetech asikenai inendet akeyai makenyi. Mako eng makenyu koit inendet neiborwo anai Jehova sikobit ayai makenyu. Ak anyun inai ile
mite tiemutik eng betut ko ilyochini amu igere ile kaayu komite tilyandit. Meche kecheng tilyandit ak Jehovah asikobit kenai kele asikebendi keyai maketab Jehovah ko amu ngichome chito iyochini tuguk akot ichope tuguk yani komite chito nechome ichopchini tuguk inget ile itu ameche kochobok aachini chemiachen akot ndayau nekakinetkei kele akot ndait koyachen iyochini chemiachen ako meyoe amu anendet ayoe amu Jehovah nemite koboto neiborwo oret age tugul. Ameche ametochi yoto sikeng'alale koteketestai pastor eng yoto. Kongoi mising. Ing kasarta nebo naetab Jehovah kemwa eng surutiet no kesoman Mathayo 7:21 kale maage tugul nemwoe kolen kwanda. Kilyochini anyun biik cheomdoik. Igen eng Kenya komi nekekure mautiot awor. Akotya biik chekonyo kosup inendet. Ain kwakase komwoe awor kole ongen ole Kenya kale morir eng ng'alekab mwanik. Kole tobwone tuguk alake chechang cheimi emetab Kenya. Ko ngomwoe Kenya komelen mwanik koba Kenya ichegei. Angot achek chekimi America koketes mwanik koba barak nebo kwong'ut. Ang emotinwek cheu Ethiopia chemakobendi karisiek makomi mwanik. Ara chichi kanyokomwa kole tokobwone cheyachen ko tos mautiot iman anan ne chichi. Evelyn ikostoi ano kanetisiosiek chekokonam kristianik chechang kabisa angot kanisetab 7 day chekokoba biik akole kokinyoru mautiot nebo iman. Kongoi mising. Notok ko kamwa akobo notok kenai ak keyai. Ko kenai ko kewany sirutik. Kinoitoi ano? Mwawene sirutik. Kale eng betusiek chebo let kobwane mwautik chebo lembech. Mite kora kingen kora kele eng betusiek kinge koberberi Kabadam melen kiboisie kit nekikorom mising nekimuchi keker kele kikorom mising mara kimatanoe. Akot ibwech aindet akot akichek ngomakinai, ngomakingen tuguk chemwoe sirutik keyoni koris age tugul ak keyoni kanetisiet age tugul. Lakini kikokonech Jehovah kesoman bukuit, kikokonech Jehovah akenai kole otesten akonai ngot ko logoekwak imuchi inae logoekwak. Ngot ko maisubikei ak sirutik kenai kekere kele biik chemwoe lembech. Ko kanyal ketelelse kengen kele eng betusiek chu kimite chu kokochang'a kanetisiosiek. Akot nguno keneti akot akichek melen kamwa ale kimautik chebo lembech. Akot kineti nguno ko makat owany sirutik ak okwek onam bukuit akonai ole kalen ne mwoe ne sirutik asimwayan tuguk kityo cheinetok biik alak tugul. Ko kikimugul met kimuch kemwa tuguk alak che ngap kokakomasta kidogo, lakini komeche kiy age tugul irifaan iwe Bible akinai ile mwowe ne Jehovah. Sikobit makibetech amu ngoit koris age tugul nemwoe kolen meche iegu netelelot eng somanet neisomani akisom tamirmirietab Jehovah kokonin kakuyet ne inegei. Akokonin mang'ok Jehovah konin ikuye. Amu meche iwany sirutik simakoit koris nelen ongebe kimasi obendi kimasatak, koit age nelen ongebe kimasi obe kunoto anan kale sirutik kouni. Mi biik chekikinet eng betusiek alak kelechi nyone Jeiso ongebe tulondok ongemete mi biik chekikibet kotko kikometo boisionikwak alake kometo mbarenikwak alake kale tun nyone Jeiso kobisi chitugul koyai boisienyi. Lakini mi biik chekimeto akoba kole kakeamdaate kwalda mbarenik alake nguno amait Jeiso eng betusiek chekikimwochi. Ko ongetelelse kenai ak keyai, kenai ak kekuye tuguchotok ak keyai tuguk chemakwech sirutikab Jehovah. Kongoi kangomwa sirutikab Jehovah. Ameche pastor. Woi. Eng yuto kamwoe eng Mathayo 7 ne kotesetai koit 24 ko kiyonye yani chito ne kanyasoman sikekasu. Ole noto anyun
age tugul nekose ng'alekchuk akoyai kiyonye chito neng'om nekitech konyi rwandet barak akirobon akibwa mokochek akius usonoik akirieb koyoto mailu amu kikitech rwandet barak ak age tugul nekose ng'alechuchuk mayoe kiyonye chito neberber nekitech konyi ng'aniek akirobon akibwa mokochek akius usonoik akirieb koyoto akilul akiet luletnyi iker ile ngotko makiteche konyo Kristo noto inendet ne rwandet koitu usonoik chebo nguno ilen oroni kakolya bwone usonoik kele ikoror noto anyun kakomwa chebo iman ama iman amin kingen kele ngomamitei mwanik kong'wan sobet ikere ile oin kobit machafuko eng Kenya kole komi biik chemiondos chemaityi kerichek chemaityi sipitali amu mami mwaita ko yani mi tuguk alake chebwone cheisubu tuguk agenge chekaakis ako maeta agenge ko ngotko makitegegei ng'oliotab Jehovah kekerkeitu ak neberber nekitech kot eng ng'aniek. Kongoi kabisa. Eng kitabutab Johana eng kurgana Johana netai 4 koitetab ameche akono tuguk aeng chekonech keu kristianik chekertoi ak chetiegei ng'oliotab Jehovah akobo kanetisosiek chemuchi komasech kometech eng oret nebo Jehovah. Agenge noto komwoe eng 4 koit agenge tiemisiet nekitieme akobo tamirmirik ak mwautik chebo lembech anan ko mautiot age tugul kou yekakimwa achek kele angot achek keneti matitebi kityo ng'echeret akile kakomwa inomdoi chomitei America. Meche kenai akitebi ng'ony icheng Bible neng'ung'et akikweny sirutik akisa Jehovah kokonin kakuyet amu makinetkei biikab Seventh-day Adventist koek chito agenge nebae kityo ngobae tamirmiritab Jehovah akong'ong'wech akebe keweny eng orit kou biikab Berea chabo Bible. Kale kingokas biikab Berea koteb kole tos iman ng'alechu komwoe Paulo ongemwa akichek akeweke kele tos ng'alechu kikose eng lesson koba iman kebe keweny ko mutai kanyo maotiot age nekanyokonetis ipimane sirutik chetililen kale chamanichu amoyan tamirmiriet age tugul no ako otiem tamirmirik kotkobo Jehovah amu kikomong ng'ony mautik chechang chebo lembech kole ongen eng ni tamirmirietap Jehovah tamirmiriet age tugul neng'onye kole kinyo Kristo Jeiso eng borto kobunu Jehovah ak tamirmiriet age tugul nemang'onye Jeiso kobo kap Jehovah ko nitok anyun nekirindoi Kristo Jeiso nekiokas kele nyone ak nguno komitei ing'ony. Ko ngomwoe sirutikab Jehovah kole tiem tamirmiriet age tugul ako meyan tamirmiriet age tugul ko kamwoiwech eng kakaikaetab kei kole meyan tamirmiriet age tugul, meyan amdoindet age tugul nenyokong'ololi eng yo, ng'ololi eng radio, ng'ololi eng Nakuru, nyong'ololi eng Eldoret akwai kwong'utik cheechen amu mwoe sirutikab Jehovah kele tu setani akoi tun kororok maat. Kale komokwong'e nito kiboitinik chik kwai kwong'utik inyoi biik len biik obwa Umba stadium yun Kipchoge stadium ak ipkoba undok akele biik chematindoi kelyek chemalyon tatiker man kakoendot ano. Kale mekwong'e nito amu wae setani amu tindoi kimnatet. Meche kenai kele ongetiem tamirmiriet age tugul neng'onye kole Kristo Jeiso kokinyo borto kobunu Jehovah. Nebo aeng kitabutab Isaya 8 koiteni ko 20 kalo mautiot age tugul konyolu komwa ng'alechu onamgei ak ng'atutik ak baornatet
kotumangalal icheket kosub ngolyondo notok komami lapkeiyet eng ichek. So onamgei ak ngatutiet ak baornatet. So ngatutikab Jehova chake. So chi age tugul nenyongalali ako mautiyot ibimane ile tindoi tamirmirietab Jehova. Tos ngalale Kristo kosarunindet anan mi sangutab Jeiso. Nebo aeng, une chichi amdoindoni eng ngatutikab Jehova. Tos ribe ngatutikab Jehova anan kikonde taban. Kale kosubkei ak ngatutik ak baornatet. Kot ko ngalal ngalalet ne siregei ak chutok ile jajicha maimautiot nebo Jehova. Yoto aeng kityo ibimane yot. Kongabimane yotok komaimandai ilabatyini chi age. Iwe nakale sirutikab Jehova nakesoman ilyan ile ingoek teksenyo chito nekitech ruandet kot. Anga kayanenyo ingetechen ruandet kukim ruandet amu kinam ng'weny. Kongonyo koristo ak usonet age tugul kemuchi ketilisi. Lakini inendet nekipkotech ng'aniek kongonyo koristo ak usonet neo ak ropta komaluchi mokochek akoistogei koyotok. Ko ruandet nekim ko Jeiso. Nengetech kayanenyo eng inendet ketindoi kamang'unet. Ngatebelelya tos ne ng'olyot nimwoe ne negit ko eng lesson tugul nekakenetkei rani kesuldoe ne tos ibwat ak ibwatwech achek tugul. So kito nekakere ko akas ng'olyotab Jehova akatach ng'olyotab Jehova asikoek kowal bitenyu nebo kabadam akokono bitet nebo Kristo ne notok kono muitaet. Ne notok ngamite akot eng kapkasi ai boisiet amu angen ale achini Kristo. Molosugei anan ale kero kwai kouni. Boisienyu kwai amu ingen Jehova kero. Kwek bitenyu ngamite ak tupchosiek ngami gaa koek notok boisiet koek boisienyu newale eng betut olang'olondoi olawalundoitoi komat koek neter amut ak ra koek bitet nakilen bitet amu walak Kristo eng betut yakase ng'olyonyi igere ile kotoreto maepchi chebwone usonoik chechang cheakondauso kolyon anget ale atonone ruandet ne notok Kristo. Kongoi mising. Evelyn, ko tos ne ng'olyo agenge nekainetkei eng kanetisietab logoiwek chemiach ng'atutiet ak tengekto? Kanai eng yotok ale eng ane kokasoman kanakemwa kole kikimanaktat tengek lakwetab tengek. Ko eng nyindab Jehova kityo kingome Kristo nyokosorwa. Ako anai eng yotok ale kindakakekon ng'atutichu ko amu chomyet nekichama Jehova. Ko notok nechomin akot akinye. So kenai kele kesich kakiletabgei, kenai kele ki kiptengekinik tugul ako itinye kesich kakiletabgei akeker kele ng'atutikab Jehova keribe eng miendab Jehova. Makiribe keboisie kimnatosiekchok amu ngot keboisie kimnatosiekchok makiite wui. Kesom Jehova keming'ingei akele Jehova makimuchi kerib ng'atutikuk ngomemi kobatech. Asikokonech Jehova kokimit kayanenyo achek tugul. Kongoi. Kongoi mising. Tilyandit nekitieche eng betut age tugul ko ki Christianik. Ko tilyandit nyo netai ko Jehova. Ngetindoi tilyandit nemie ak Jehova kengen kele tuguk chemeche Jehova eng achek ko konech kimnatet keistoegei cheyachen. Tengekto ko kebesio ak inendet. Bestosi tengekto ak Jehova. Ibestosi tengekto ak biikchok ak tilyanutikchok ak biikab koinyo. Ko ngetindoi tilyandit nekararan eng Jehova ko nyumnyum kenyoru tilyandit nemie eng koinyo, kwondong'ung, boiyong'ung, osotiondengung
lagokuk, biikab kokweng'ung ak biikab kanisa. Ko tilyandit nekiteche nemakwech Jehova komelen kityo kiribe ng'atutik ichegei eng kimnatet. Ngetindoi tilyandit nekararan ak Jehova ako kikeyan inendet, kokonech Jehova kimnatet kekasit inendet eng ng'atutikyik, eng logoiwekyik chemyachen ak sorunenyi nekikosorwech komaegu nyigisindo eng achek. Kongoi eng kakwek tugul chekokasech. Ameche ateben Lilian ale tos ne lesson nebo wikini nyone? Mwae ne? Lesson nebo nekibendi wikini nyone ko lesson number 10. Igere ile kokebwa kabisa kong'et lesson tutigin. Ko ing yu kong'et somoku ngele ang'wan amu koboto nitok nebo 10. Ko nebo 10 ko kimwoitoi ano ngamasir eng Kalenjin? Sigunet ak nyoetab kat. Ak nyoetab kat. Sigunet ak nyoetab kat. Ko igere ile wendi lesson konetech kakenai eng yu yani igere ile kokobilden lesson nito kinetigei keekitu eng ng'oliotab Jehova. Ko eng yu igere ile kemutwech kokonetech akot ng'atutiet, igere ile kaikas ng'oliotab Jehova kokerikyi anyun isiku akekonin nyoetab kat. Tuguchoto aeng kobendi agenge, isiku akekonin nyoetab kat. Kongoi kitochok tugul kebwat tugul kibagenge. Ngot itinye lesson ko kesoman lesson number 10. Kometinye iwe kanisetab Seventh Day Adventist nenekitenen. Anan ko ngisomane Kingeresa imuche akot inyoru lesson nemite online. Icheng lesson nito nelen eng Kingeresa growing in a relationship with God. Inyoru lesson number 10. Isoman asikobit kenyoru summary kibagenge eng wikini nyone. Kongoi mising. Sanyo Lilian. Ongesa Jehova Kamuktaindet nyo. Kongoi Baba amu kainetech, kaikonech kakuyet eng tuguk chechang. Eng wikit komugul Jehova kakisa iwe imi kobotech agenge chekasik akeweny ng'oliong'ung Jehova asikobit iwalech akikonech kamuget kenai eng notok kenai Jeiso kele kitiegei Jeiso inegei neinetech akokonech tamirmiriet kenai eng orit. Kongoi Jehova amu ng'oliong'ung ne notok ikonech akoi tun ketuiye kibagenge. Ara eng betut nebo rani yekakibesheni konech tamirmiriet netilil kondoiwech akoi tun ketuiye. Eng yutok kemoche kitoror kaineng'ung akemwa kongoi eng kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen. 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 Osere bikyok kongoi.